Pogosto slišimo, da se tisti pravi Mercedes prične z razredom E. To je torej model, kjer proizvajalec iz Stuttgarta pokaže vse svoje znanje. No, tega pri Mercedesu zagotovo ne bi povedali s temi besedami. Kljub temu pa pravijo, da prav razred E predstavlja srce njihove znamke, kar je v bistvu zelo zgovorna trditev. E-klasa i S-klasa su predvodnici svih noviteta koji dolaze u Mercedesove modele. Od 1946. godine, od kad je srednja klasa uopće počela sa proizvodnjom, Mercedes je ovoga modela prodao u broju 16 miliona, dok samo ovog modela, odnosno pri facelifta, do danas je prodano 1.600.000 komada. Dakle, impozantne brojke koje same po sebi govore koliko je E-klasa zapravo važna za Mercedes. Če ste že sami opazili, da je tole prenovljeni razred E, avto pravzaprav zelo dobro poznate. Spremembe na zunanjosti namreč niso drastične. No, najbolje, da jih predstavi kar sam avtor. Very unique for E-Class cars is that they are all part of a big family. We differentiate all of them by giving them different character. We can achieve this mainly with very obvious design elements like grille. We have a completely new daytime running light. In this case, we have AMG line. In a nutshell, the most sporty E-Class so far. Another extreme compared to the sportier AMG line is definitely the exclusive front with our luxury grille, and the rear that is pushed forward, catches a lot of light. It's very typical for every Mercedes sedan. And in this case, for the new E-Class, we decided to change the graphics itself. It comes from one-piece upright light, now it goes to a very slim two-piece light in order to widen the whole rear. Podobno kot zunaj so tudi v notranjosti razlike majhne, a bodo zato toliko bolj občutne v praksi. Predvsem zaradi tega, ker je tu nov volanski obroč, ki je odslej kapacitiven. To pomeni, da senzorji tukaj noter zaznava vaši roki. Tale kapacitiven volan ponuja tudi nekoliko drugačne zakonitosti delovanja asistenčnih sistemov. Zdaj je za voznika pri polasistirani vožnji na avtocesti dovolj, da se volana le dotika. No, prej je volan za zaznavanje potreboval vsaj nekaj minimalnega premikanja. Tu je odslej tudi nova generacija Mercedesovega sistema MBUX, no, poslovil pa se je tisti značilen vrtljivi gumb tukaj na sredinski konzoli, ki ga je zdaj nadomestila zgolj takšna ploščica, kjer funkcije menijev upravljamo na dotik. Mercedes u svojim istraživanjima je došao do zaključka da Mercedesova kombinacija touch funkcija i pravih, ajmo reći, gumbića je najbolja kombinacija koju trenutno Mercedesovo vozilo može ponuditi na tržištu. Česte su debate oko toga da li je to potrebno ili nije, ali moramo biti svjesni toga da Daimler ništa ishitreno ne ubacuje u svoja vozila, već pomno prati zahtjeve i navike potrošača, te sasvim sigurno te funkcije će biti jako dobro prihvaćene na svakom tržištu. Omenimo še nekatere druge nove asistenčne sisteme. Potniki bodo odslej deležni opozorila pri izstopanju iz vozila. Vozilo bo tudi samodejno zaviralo, takrat, ko bomo spregledali nasproti vozeče vozilo ob zavijanju levo. Samodejni prediktivni tempomat bo primerno prilagajal hitrost glede na prometne informacije v realnem času in obenem tudi samodejno ustavljal in speljeval v zastojih. Asistent za zavijanje bo vozilo približal robu voznega pasu, na primer ob zastojih na avtocesti, ko je potrebno vzpostaviti reševalni koridor. Nekaj izboljšav pa je bil deležen tudi 360-stopinjski pogled kamer. Prenovljeni razred E stavi tudi na hibridizacijo pogonskih sklopov. Integrirani zaganjalnik generator je odslej del menjalnika, da ga je lažje kombinirati z različnimi motorji. Za nameček bodo kupci lahko izbirali med 7 različicami priključnega hibrida. Na voljo bo kot limuzina ali karavan, z 2- ali 4-kolesnim pogonom in ne nazadnje z benzinskim ali dizelskim motorjem. Cena za vstopno različico limuzine z oznako E200D se v Sloveniji prične pri 51.900 evrih. Bolj kot razred E, vlogo družinskega avtomobila pri Mercedesu zavzema novi terenec GLB, nekoliko mlajšim pa je namenjen CLA. Poglejte, kaj smo ugotovili ob njunih prvih vožnjah. V Mannheimu pa smo po poti Berthe-Benz, ki je tam vozila sploh prvi avto, preizkušali najmodernejše asistenčne sisteme.